Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hak election jet mai economic man cak yang darbar tawan ke jela ke badang sudap long haus nam arajakat prabalala uwai neki MLA ubatang hapo ka sisnam siteng ulayo banbat artli ki kerdan udai MLA jong ka mairang constituency uba met ba lingdo ubatang maria job bat lawan ka sarkar thamai ulayo keu khat menteri sarkar batang hadin sisnam tam ulayo pat ban simti saya kasuki kumulam phang ke yang darbar tawan ke jela dah kajing sarong halor kani kajing yo kerdan uni UMLA kinong kersan jo kaseng United Democratic Party nakathan mairang hakani katiyo kilapun keburam kerpang ru yo uni urang ba ya kani kajialang pun keburam yo ba met ba lingdo lapan long haka arpoi trek mentau nailor arajar kat kandai hamairang hakabala wanishimenta da kispangut kinong kersan jo kaseng UDP kiba nakathan jo kamairang constituency Hakani kajialang laidan langru kiwai di kino ilam jangka seng United Democratic Party bakantop yo General Secretary u Dr. Jemino Mautho bat u Vice President uba Alan Tridkhar. Kiwai di kibalaidan lang hakani kasngi kikantop yo MDC barem kamairang uba Equator Nongrang bat uba bat mentai ka kam President jangka UDP Youth Wing West Castles District. Nang tau MDC jangka Mauthat Raishan Constituency uba Jamborwar bat kiwai-kiwai. Jangka Han kejungi bayar kade kamairang yang kade ke subdivision hidup di subdivision Makassar tip ngakampan permission nosar hadir mulai coba bat surna tu ngampat sombet hadu mentah lada wong saat nganum sombet kawai kabang plan kilurang bak nangki kelon bakanan setang beliau di division kadang kendai 4 kilometer tam, kamairang peludi kadang tang 4 kilometer tam. Hakajin kejungi, nang benda kejingyo ia di sanction nak sarkar. Kaki kalahe pelat kasurat kejungi ru kaladang sniu. Kabat nyakun pat kamairang division kakamaha kamairang division peludi bani kejung kanosta. Kini perhat ru ba Nginyala ekonomi distrik nilapran lupa ba yang kemakasa subdivision hi lakno ngidai barano siya kamairang division na katakulong nakamata makasa subdivision kedon takuma sispa ang ribusan kilometer ye telada plus nome saspa tam nginalong keba saspa tam tebanyo compare kanong stone kintai spatam ngakarai ini development kin kam ya baik ya gede. Kene kabang ni ilanang ya kekirura ba. Daga rajang ki nomsong senang jong kathai kejungi sati. Ya kabang ni plan ban rungno sa kamairang district. Kene kapor asabon ong ba. Ay ba kene ka jingai jemut kejonga kene kapor. Ini kirura ba keba kama tani. Ya ni im jemut mentah. Balang kuno ngindam na ka komiti penkrai distrik. Balana kecil paik macam apa? Nginam ya gumah ni kapor. Mak kalau terai kesidam ini balang perkat biang ya kata kamairang distrik. To ai kecil kerku kedak nalian kecok hiu apa? Bak kebang iklan nang nismat. Keserkar kecungi kenang ya kampun. Kapisan na bantawin kisamson bantli ki district kisah division but I will soon start doing the short score ya kajimut kijinang kujungi paiba na kadong patay kujungi bakal day ka subdivision barimtam bangin yo bantintiu no siya kamairang district kung President Jong kapati UDP kujungi iyo President Jong kamalkaliyahi berway kali kasin kumanakong iyo na west kata gue kecil sorong ke jangan nama ngimpat yo ia utau presiden UDP na West kejungi kanika senti ke pemerintah buat pemerintah Mesir di kinau kesan jang kamera yo lesep yang ba babrosong minister ngamle siliang yapi lada le siliang badeng dekasang badeng ngat ngamle maka baru
ang habya konsol lang, habya sutulang. Kidon gitu, kahit ka po ang lep mentamo, babadeng siyang komunista, nga siyang nga kamsit ay, kaya kodong hindi nga sutuk jumut ni babadeng, ya kini kakam TFC member tabadeng, masyang badang mga kaayan ha, isang minister to mo, dan mentap peralaya siyang pati siapa ha. Tentang kumay kalong ba, kay kecil anut kebangi kapating don mentar. Kalau sekmat mentar ngi don nak soka bro anut. Bapada mentar hai kmat ba kumlo ngi dei ban yakun tenge ban penurlong no yak kebau pai ba ulah seliang latang ngaduk sedang kiba mensua. Nama kemahiran subdivision ini kadai ka senior na ki subdivision ha ka Meghalaya hi berkawai. Kalau dai ka por yang ini mentah, pada kelihat nasoban siwangnya pihak ni, pada kalian jom kamu tharasan konstitusi dijungi, nak kamai konstitusi dijungi, ni ladap lum. Ya kapati tak kiriuran ba jom senang jom kahan dijungi. Nadu usadar sekretari bersamut di eksekutif komiti jom senang bara kiba nadu menang kesen seni. Ngiliarai banyak kun ya kena bantunya no ya kena distrik. Bat ngidai banyak kenduk langro ya kemairan konstitusi. Balada ka dan kejingus tuk jemut ngidai ban darno kawai ke komiti ban penkret. Nakamata ban peniyok no biar kajong ke distrik. Wala na ngambon haka government ngadon haka assembly secretariat nakalenjungangan budir. Ya kikam gibade na kabata ka konsulsi, kikam gibade na kabata ka West Hills, kikam gibade na kabata ka State Brockway. Hindi kabadon kam kalong hani. Bagi don kam ban bat ya ka jinong try tungi. Yang kendo ke siap gitu. Ini mendon kata kejilong terai jungi yang kasensar kata. Hak kendo ke siap kayin seri ke waktu itu. Kalau ai yang di penskem babi dai ki try to kendo ke siap. Bagi mar bapo kendo juga. Kani kalau kowe nagi jinjok jungi ubi try no. Semua sorong nganya tu ya pian ni baba ngajualan banyak kalian bagi perlok yang tadi. Bangga juai ya kaburom ya pi. Kung kinokersian bat ya ka konsulsi Brockway. Kajin syariah kajong pi yanga bangkit ya kalengkor kumunong yalam. Ha kali ka konsulsi kajong pi. Bat ya kabangan lek ban mikmat ha assembly. Kumuan mali. Kalau gawai kalengkor kabadon kampa. Ngarasim ya kali kalengkor ong tang kajikit kre. Ngarasim ya kali kalengkor bangadei ya kabangan haban ay jingkit. Belai sibon ikna nong luai bat ketim jompi. Babiong pikit bot ya nga. Baterai hok ya kata. Kini kijin ruai bat kijin kitu kijompi. Ngam juklet habangadon hasilong. Ngam juklet habangadon hakikam. Kibaydei na kabenta ka konsulsi kijompi. Bat ngakular hakil kapor. Kumang jukular berbuat. Banganang rakyat kaburom juga merah khususi. Hakaba ka State Brockway. Karaibit ya kaban tundrong ya kakam jong presiden Joko Patiki. Haki terpen joma. Bat kumju. Babaro san pu prangut. Bat ngalong san pu kenai nama ke diklano di dokter.
kila ai di senia yang ban long usok kunor lalu speaker Joka Menteri Legislative Assembly kini baru ngani itu ibi kajing temu jonga kalong tangkawai bangadai menteri sitom dia kakak klan kajing menteri sitom nginum lah kanyo ya kanuru wala na bidon kajing temu kiwa hek kat no kali ngawang bang klan bang abu akmat topi sistem siteng ngalalong kong minister lembaga di kesang topi ngampa jupo yang suaka kendai biji bandi na po office na sekretariat badai mga las bandi na po sekretariat kiparok dibajuan itu no yang na konsorsi kinongelam kilida bagi jomba alan kibin baji minor kitip ya kata jomba brol ngam tip matrai kidong kikap bitip ngampa jumi ko suaka kendai biji bagai Nalayo ay kakampo minasang ala ng suya sahab sarum seneng. Ngantray sitom ya kakak. Ban pendek. Ya ka kapapi kung kipay banong jong konsorsi. Bila akilang kore jong. Kublay siboni pilibajuan ni dino ya nga nakakonsorsi. Pijuay lang ya nga ya kabangan tren ban pendek ikikam. Lakadai bagi perlok, kibadai nak kiwei konsorsi Joka State. Lakadai nak kabenta mengaham ni kendo iki officer di department di Bakabat. Lani iki officer di Bakabat, banbat nak kiwei bagi department di Bawala ng Ambat. Kaya apa lagi kenta kelam daun. Kelam na keno yang baka panap ni. Kaya ipo bakan berdap yang kejiji kedo. Jadi kalau kawai kebentak kebenar kampai ini, kira-kira. Ngasmo pertu kata kan yang kirong kumegi pun ya. Badang longman keren deh mesti ngitip pun kam. Dalam longman keren nan sapun sibet. Kata kata kita kesian. Dai tak election. Haki sans nem ngadar kam. Ya kabakum kata agar kum perkat perdayan ngadar lebih. Pagi pun minta laduna di pun ikan kai lekerannya kakak. Don tenteng ibang minta lesi ngam porsio mengalman konsusi. Awak ngam por. Sibau tadi isnem. Ngalai embat biman kesi. Sibau tadi isnem. Ngalai itu itang larung ngalami kiyeng kisar bijupi. Mentah habang inabat ya kilakor kung ginoyalam Joka State redkap iting keku kiting kedog inyong pi redkap iting aipor inyong pi nilaban pendek iting inyong pi dada barosis ni nganawak miyenta macuya kendo ikipay pa hangno kabor ng yawan pendek ya kakam kamday kakam kabasok banong kinong nong sensya Joka State. Kamu deh ke kamu masuk. Kiwei kisim gunung ampit. Mereka akan mau. Nado arja pra pangasip lang ng kor. Masip yung ng kor om tang banjok election. Nrei patpatay ka. Ngam simayo kalat do arja pra do arja kalat. Nagsulong tang co-chairman Joka State Planning Board. Ngalalong tang deputy chief whip Joka Government. Ngalalong ru chairman Joka Metri Industrial Development Corporation. Iya siyalong kelum kunto. Arajar kat lai itu ada kat pra. Ngaladon siapa? Hak opposition. Ngayo sipon kapon namang amdan kam. Dan kampan le taki yang meniski kuki tadi. Bat ban le
siya na siya tayo konsulsi. Ngala itu, ya pi barok. Jan barok ngala itu konsulsi. Ngala tip kisnong kiba sekendong tam, bat kiba hangnya po mayrang proparo. Bat ngala tip, bat ngala sotu, ki ki junor kam bijobi. Ngantre istong ang ginigay sa sistem tam kiba nalata. Wat ladang adon kumuspika. Ngandang tristong. Wat ong menta kumbaong manure, ladon menta kumuspika, umlala Yesu. Spika ledon gobor baklay ba? Kisah bukunday ko ngomongin natin. Siyempre. Ha? Kita kibaong bumdon bos. Kajigabit siya mo. Laday. Kini gitu kita sudah si persyak bayang hatu betul. Langsung pertuai di perlok, kita percaya lagi por brother. Ndai minta kilawan, banyak terdekat. Wala lagi kiran bungtar makloy bahkan senang jalan. Wan, itu bungtar itu. Nganu pendaun yang kami nak konstruksi. Tak ada dua. Kebak mate. Nak kebentar jungi. Hak abang ia kendo, ia ki mau ia kendo, ia ki jin petiang iba pa. Wala dak indon ke jitumu ke bahan nak kebentar ke setiap ke jungi. Nak kebentar ke jantan yang ke jungi. Wala kataru, ia teli belang kawe, kum ke soka. Pat, ia duriak, pan persyang, pan pendap, ya ke ki jengal lut ke jungi baca. Sipon gini yang dulu hanya tu ini. Kamlong kum kipor kita mensua hakat pelat duyong, hakat pelat duyong mensua ke revenue dan ke state ke sorkar ke duyong kum bak naik spa siajar keluar sistem tang kata snow duyong, kamu kiok ke royalty, mentah ke duyong zero, kamu mau nak siajar zero, nak ni ke siajar laju pan ay ki development ki opera naga beta state ki tingira ki bangi juay na kanang sorkar siya ki paipa kalong halor do ki tax pa ki royalty ki bangi lum na ki ma ki khajna ki opera ndre adin bangi sim ya kanang ka benta ka jogi banyalam ya sorkar ngia gudo mo akabade ba kapla ka wala ka taru sistem siteng nilai pun lembaga skim di oper naga sorkar India bangil yo ndegi na don kampur banle yaki ki badar kam ta kasila ndegi tip bat kumbang ala om ngala plan haga general council nganyai ban biang mentah bayang ke kam nganu kit marwai ngan perno ke tim bat nginya kit lang kum kapati berokoi. Kadi kalau ketok, nakalin cuma presiden Joko Pati. Ngan penting na, pada kalian cuma bat kinong yang lam kijong, ngina perklaim bang ngina perke, ya kapati jadi. Jadi kami uduyong, kalau hakapa katu NGT Bank, kalau kandu ya kajinti bang jadi siaran uduyong. Hendrai namang idon. Ya, unoy site ay nakaliang ka state government. Ubalay tanya site hang tiya po Supreme Court kay Shari kabakli tam yung kari India. Nakabanta bat palay uduyong. Hindi ka kabang isutanat wal uduyong palay. Jinglat niyo ugalong mata nginhapan butin yaki an kikindon bangin yo banti uduyong. Kanika purong kiyo kumuspikar haasamdi balapin ko purong yaki kumadami dakit po yagat kakambapin treho uspikar banin kong nawes to ay kakamrukan gabes Kamay ng constituency, needed no crown
manyakana Usyong kronik haraya Kumat dengi dakit bong Yaga kakampang hintay hon Uspikar banin kong nawes Ko'y katamrukan gabes Kubat dan kuda dray shikam Kiskim pin roy da pin urong Kuda dray da kumbakular Tuhang ro uchit minister Kubat dan nidakit bong Yaga kakam da pin dray hong Uspikar baning